Daddy Fred Mamunyana Kwaba Eba the announcer newspaper so I some ekoso ewo Ghana ena yede bremu tis wadwe enemy a dwumadie wo so wo ho kwan se wo kire wadwene ewo dwumadie yi a yede bremu yi adofo no nsem bebre wo ho a ene ye bedwendwene ho eni tis wadwe enemy a wankasa wo ho kwan se wo be hye amawunu a oben wo no so no wanya bi ahwe asem a ene ededwa a Ghana apie oman Ghana mu na very simple. Very, very, very simple. And Supreme Court. Ghana Supreme Court. Court kese. Wama se mabodi aba eni se. Ora John Dramani Mahama. The lawyers. And some wamode atu Supreme Court enim. Senkebeya. Omama Electoral Commission. Maame awoda Electoral Commission ano. J Mensa. Omra no meyi insamano no. Ene court no. Wamo abagu. Wamo se. Just not na shusha nsemu no. Wamo se ombeste bad precedent. Enieme bi a enim mremu a. Omo extendi omo jurisdiction kwa yesa ade na omo asset bad precedent bi at ho. At the same time, woman convinced ewo Mahama lawyers in agreement na woman ye efa objection no hono na say ye mo kwan na omoma Jane Mensa emitna witness box no mu judges no say ne womo enye convinced enti oma overrule oma ma ho kwan enne ama ho kwan ochena alofonum yedim se Mahama oma metina witness box no ono a we petitioner a wode na asem akọ court se enam anu sunti no court ni na asem no wono yi enansefo maako miensa esedum katia General Secretary NDC Roger Metununu ena Dr. White se omumom ena emeye na dansefo Mahama wo metina box no emeyi nsema no ensem bebre wo ho a ebra no mo cross check anaso mo cross examine esedu katia no ensem bi ho mo busa na esedu katia se ono onye petitioner enti onim enti omopa omubusa petitioner no mum na ono de ontimi enyia no enti de sa akire ya adwene ne se enyema bi a wono esedu katia se ono onye petitioner enti nsem bi ho a instead of so be yia no no wanyia no say dear Ora Mahama ono ametna witness box no a meyi nsema no enso NDC for any breeding say any etesade a omomma eye Mensa a wonye omo witness say ka omo witness kura nka ya asem foforo wonye mo witness first respondent ye electoral commission enna omo lawyer Justin Amenuvo eye J Mensa say oye witness ono na ebedi adanse e dia mom na lawyers yi tena ase edotwe nkomo edi nkomo ehwehwehwe nsemu no na afei omahu se ehia pacho meba no omahu se ehia se omukura no ebema ho kwan akofre anase obema ho kwan se omukura hia eye Mami J Mensa enti wo mo se so ma wi omo cross examination omo hia J Mensa omo yi ne witness no omo se omo hia no enti ekebeya se de omo hia no omo tro omo asem so omo ye satisfied the omo ye so far Mahama lawyers chachuchi katadano wasi wanti ase chinchina ajise J Mensa wonye omo witness no onye onu a obedi adanse amomo no omra metna akonwanum anase box num no obetna box num na omwanya kwan abusabusa questions alofonom anya electoral commission dey asem no court NDC Ora Mahama dey asem no court
odi asem ne kɔ court no wa kasa wo evidence a wo kɔ proof wo court wo se wasem a wo de kɔ no asem we na wo gina so nti a wo de asem ne kɔ enya obi ekɔ na wo kɔgi evidence ena nye obi ena ekɔ kyerɛ wo se asem na wo de kɔ no adansidie ni ya momente enema bi ase kakra efi se eya ade a omanya adaje enya mmere etwa nkontompo tu futuro gu amanfo ani eka nse menye no kware kyerɛ amanfo endi sa wo hɔ a obegye omo nsem na omo kanadi gisa wankasa watimi aye analysis asan watimi hu se asem na omo ka no eyi nkontompo mona mosema we na elections amanfo ti omo ba bi na adote ne ba bi ena electoral commission a Ghana for amani tumi se ono na nhwe abato so no pe de Ghana for kɔto abana Ghana for kɔto ye no a ensem trofo eko polling stations ho nyina eko hu sa abana mo kɔto ye no bibia ye frenchim at the same time observers a ebi free amanone ebinum so wo Ghana ho na no eko mpasia so ayetoto aba no omu nyina ba abonten de begitu mu se abano bibia ye frenchim na esa ya asumdwe obi owo Ghana kotu bibia so bedi adanse enti ya nhede ehu se ense bia ba ya eyesununku bia political parties a wo mni NDC contest yem NDC let's mummy remfi se NDC enye omonko na contest you omani other political parties including New Patriotic Party NPP a wo mo wi ne ye no ene contest ye ejo mo contest ye no other political parties ni nyina agye atum se ehempa abato no omo edi nkuguo abona na ado abasese yato aba edi ama no Mahama se debi on de wanye ntum because Ghana em say ono nkwa na ya bo no se omedi Ghana so ono nkwa na ya hye da prepare no se omra medi Ghana so edi omokoto aba na wanya no a enam so mo prepare no a woni nti o ma hye da prepare ni se wono na mmra emedi aba no so no that means Mahama ono nkwa na ya bo na ba wiase se omra na omedi aba no enti se obi awe ni a ono de wanye ntum ne enye ntum kina ono Mahama enu no oje because obi awe ni enti onye ntum ne enye ntum kina gisa wono mom na awe ni ono de awe ni de a eye fine obagi atu agafun ma se me what bida mo de mo nka no kure o what bida wa mama mfa atio mo ho agu abonten akoye dede amfaso bia ni so mama Ghana fo akogu abonten akohyehye ties ewo street a kwanya Ghana for abomodin the taxpayers money e be a loans e be a grants and omode aye ya kwan no mo se amanfo nko hye ties wo ho na omun sei akwan no na Ghana nsan ko sei sika biem sika enka bia ibetimi dia ko nkurase akwaye nkane a ombetimi dia kwaye akwan ombetimi dia kwaye nema bi onkurase no omun nsan ko na omun nsan fa sika no kwaye akwan na Mahama man nkrofo ko sei no omun nsan kwaye saade no omuma mepa Ghana fo ache wo omunnu omu se sa titira asem na mo ye no omu anya niye emfata se omu yesa omepa Ghana fo ache ene omu ko gina court a wo mo se abato ano kra no omu nya nko court no na obadi kan ya bodede kansem ahudo bebre se abano kra no omu na awe ni enje omu grofo ntin wa bonten na omu nkoye didi omu na beka yi se omu na awe ni enti omu nkrofo ntin wa bonten na omu nkoye didi ampaso omu nkrofo ni bia omu hankasa ekoto aba ni bi omu hu se ampa omu lusu no a omu hankasa anyusu omu adwene amfa hu se dabi ensema empanifo kan e wose etimi catch no kore kire omu se ade na ya lusu ye nyentum no omu di merika se omu gura bonten ye dede bia omu epe ena omo ensei niema ebinom hyehye niema ebinom hyehye markets ebinom yese eniema subamboni omo da na dinya asem ketewa afa mu kokota Simon sema mo beka nyina no enkontompo mo kokota we ni amosema we ni no nya no na mkoka no koto mo je se dia abato na pai abana pai
enti enu mom ho asem na mo koka na court na na mo wasi Ghana for mre yeden na na mo ka kire Ghana for se ma we ni eso yeden because mo nim say abana paya adenti na mo ka kire Ghana for se ma we ni mo kan kire ye ndc for mahama mo kan kire ye se mo nim say abano apaya adenti na mo ka kire Ghana for se mo na ma we ni abato no e ma manfo a e ka wo so mo nya mere nya adaje eye niema pa ebo mo akasa abrabo mu no na o ma che mo agu abonten so mo ko demonstration o ma che mo agu abonten so mo ko say niema o ma che mo agu abonten say no Mahama no peace o mo be declare Mahama president o mo be ye o Mahama president le na mo je niema emfata egu Ghana ni ase ama no ne say wako gina court uko gina court no sa we ni sem no wa akoka no wo ho say ka akoka no ho kra nke say eno kra say different issue mo ankoka no ho mo ko ya mo se abana pai na hefo no mo disappoint yo mo hefo no mo twan ko dompa a kire mo hefo no maka asem anya no kra a kire mo ko duru a mo se abana pai o na obi anya 50% afa mo ko court e ko bi expect say de enti abana pai no enu mu na mo gina court no ma chechiri ma kire Ghana man na je say ye won chen ya ye de ne anim say the electoral commission kan ye no an ye gina so no na ye tie mo so mo de ye na esua bibi afiri mu because mo say apai afa ye wo ho a evidence so a wo mo mfa nkoso a o ma ntimi produce evidence bia e wo court ho o ma ntimi am produce evidence bia e wo court ho mo say electoral commission ye bias maame no ye bias evidence ben ne kire se maame no o ye bias mokoya mo ntimi am ma kire se mo ntimi am produce evidence bia kire se maame no ye bias na washeda echinchim Mahama nsa kire se de Mahama nko an contest ye na ya na menti ase no omu kasa te se de Mahama nko an contest ye enti o ma sheda echinchim Mahama nsa na o ma je na o mo de ama Jimensa ni nyina ne se o ma Jimensa age na o de ama na adodan kwa Kufuado ni nyina ne se Jimensa a wo ye electoral commissioner no one na adodan kwa Kufuado ne yire eye obi a o mo ben pa namfo close elenti ebi oba ne yire ni favor na o ma ni kunu no akodi president we ayasem Mako court ye ni misanka mo koi da bia ya na me ka kire mo once asem no from the beginning of everything no na me ka kire mo say NDC omo headed to court without evidence because evidence cry ye hu ye no Techiman South Mahama timbeka so ma collate omo akasa resource I really drew to me be kan figure o manya e said look at it me ka so ma win Techiman South constituency after Techiman South ye hwe ya mo amusi mukuta pensions ni nyina no ye hwe ya mo ne mo nkrofo atu adimirika ko Techiman se mo ko pensions enso no medika ka che wiase man se ma win na mukuta pensions ni nyina mo keka bo mu no munya ase e ma se eduka ti akora be ka asa bato no enye ma Jimensa ena di free soro e de ba asase so eye polling station ho no ayeto aba no ho no mo determine resource se we ya win we ya lose we ya isi bon they say Ghana said the amount for sinimo my Ghana amount for Ghana abaso democracy is in Ghana abaso say democratic dispensation no Ghana de wo mo ko animu fi say kabima min kabia mambu no ene ma ekoyi na NDC for mo de 2x3 1x4 7x8 in same way enye no kware enye kontompo no na mo de ba be data Ghana for be twan kontompo a kire Ghana for because maza asofofo no asofofo na ebinom mpa adwuma bi nya wo mo sori azana asofo adwuma no na mo de aye business ene mo twan kontompo kire mo ntino mo bi say asofofo no betima asesa the will of the country and as a Ghana for electricity no asema o maka no asofofo no betima asesa na mo de o machi na mo twan kontompo na mo kansema nya no kra kire Ghana man enema mo ka ye nyina ye hu niema bia mutimi di pinshisi carbon a resource be a resources or more carbon copy e wo political party bia ho Mahama woni de as gadon ko woni de na kwela do my Rollins woni de
party bi Hassan Ayarega omunyina wo de apalu Kofi apalu omunyina wo de obi aso ne de ne kama ne kwan so no mama no kwa yenim some pinches no e different from the electoral commission gina so bobo abana yentimi hu because that pinches ukọ electoral commission website ne nyina wo ho ukọ electoral commission website pinches ne nyina wo ho the more representative sign ye wo ho the more akasa mo krofo sign ye wo ho results summary sheets nyina wo electoral commission website obetimi akọ screenshot and akọ print na afi wan kasa ga ye de obeye ma ka kire ese wafa omo audit results no na appropriately no obema Ghana for ahu with evidence, technical and vivid evidence e kire se ampa abato no omo ewe ne ye na agifiri omo nsem afa technical and vivid evidence kro no mo famera mantimi improve bibia nkire Ghana for some more technical and vivid evidence bia mo de ba bonti na mo pa kire sen me busaw na mo pa kire sen enei court mo ko court mo share dapa intentionally me suspect sa me allege so mo share that intentionally and mo share that ye mistake e wo mo forms no so e ba bonti na so NDC for cry error NDC for no mo sre Ghana for omo share that ye mistakes bebre wo so say be ya e be delay court process no because mistakes no omo ye pay some ko correct no na momra no makoya amendment bi no mako the motion ko no mako correct no ma ba no ye say is mistake no sa no mo ye say be ya bato no court no mu di no asema mu di the court be ko animu because emera mu no kire say somebody 42 days ewie asem no eti na omukwa na mako kase kire na omukwa na so omguso pe o evidence a omode beko ya o na ndi se manyoko be ka kire say ai electoral commission per se or deactivated biometric machines no devices no say be ya data information e wo mu no on per se o wiping away just on per se obi bi o wipe bibia off for free system no meanwhile so entisa enti on propaganda no mo de ye adwuma o because anything no mo propaganda secretary no propaganda no mo de ye akiri o mo de ye o mo adwuma enti sa wo ho na o mo ye propaganda na wa ma wani anna ho ama wadwunu ma anye klepe wo ba kodi o machi na kodi o machi a wo be ka se mehu ya nka na so aka akiri se o mo kodi NDC achi bebre de o mo se ko mo ti su se NDC disappoint you o mo na no information bi a me saka ye emerantie bi ni mayo bi eni mabunu bi a sebe o mo di NDC achi pa ye no o mo so mo nya happy with Mahama kora if you say Mahama disappoint you o mo woma kansan bi anya nokora kire omo eni 2024 no Mahama onye na dwene se okwaje forms kora se wogina ma NDC fo eti ebinom agyawa babinom ama mahu se empanifo yi enti sei na motie na mo kama sama yekodi machi koye demonstrations ne niema no eka yekoko prepare ya ka yepra kwa bibi koye ya ka yepra kwa ka asem bi koto ya ka ye asema to ye kwa we ye niema e wo se okodi o machi e wo se wo ma wani da ho because omo da omo kokota wo say ai na ma ye mistakes bi na ezi mo correct na na ma correct na ba afa mo wie ya omo pese omo bisa electoral commission 12 questions interrogatories 12 questions electoral commission aso mo petition amode call ye no mo afa na ka so ya mo witness o oja mo witness there were ya mo witness no any electoral commission e question be na mo ko bisa no enu court no boguye mo se monte ase mo ko review ene no so mo so ade court review o mo go so ye review na anu masa ko fale ade bi o court bi em could you imagine say and the judgment we kura aba no judgment we aba no o masa ko fale motion fufuro bi em Mahama lawyers asa ko fale motion fufuro bi em say wo mo pese case no o mo leave case no na o mo sorry open case no fufuro se be ya o mbetimi asapina e de say electoral commissioner James Amana betina box no ejo pese chinchina mo sapina no no ba no obeyi sema no ejo pese o mo leave case we na afei o mo assign every open sebe o mbenya opportunity na o mo ede akoye
etimi aye the same aba ma me na betena box no hwe asemi wi mo na mo de masem call court o yete ye ba bi na mo de call court ena mo itemize ye mo nsema mo kan nyina mo kirekire sem no e ma ye hu ye mo kirekire mu no Ghana for expect say enka mo betimi apepoint say wei ana wei ni wei enti ena ye say abato no bia weni mo na mo koka say obia weni enti wo say mutimi kire wo man no mu say ade wei ni ade wei ni ade wei na mo gina so ntia mo say obia weni abato no na ka Ghana for ahu na ka Ghana for agimatum say o man party eniema wo mo ka no ana say mahama say ma wo ka no wo nyina so because sabe the judge for no mote ho no omunye political party for be judge o judges no omunye political parties be judges omunye judges o man Ghana adwuma no omunye enti binum a omo sore a omo political interest intino omo di judges na tem twa nkontompo to judges no so no ye mo am cup of tea because judges no o man Ghana no omo so and as aban bi na pointy omo say yo mahama penso pointy eye Charlotte say no mahama lusu ye no Charlotte say otimi de ba mahama dabi and this idea bi on there clear mom tutum futuro nho amamfo ani emma obi on chen a wa medwene se de mo kan ye no kure so da eye nkontompo judges na ndwuma omo ye no ndc for shas ye pese enka judges no kromo di kan go mani mase ansa no makot na dwum akodi asem no samukaya abrante bia na power fm na da bia o kasa na o kasa mama ama na o yese no woni mama wo pictures bebere samukai nsam tro ni bi no oba she da betwa nkontompo ka se na nado ne judges na ko she Jubilee House wo modwendwene kwan on befa so a asade kra akokota on befa so abagu na che se o pese o create impression bi se na nado kra influence judges no ezo mudi ka to amanfo tirimu se be ya amanfo be ka se oh se judges no kra de verdict ba omo anyintum ana so be ka se bia yesisiro omo ana anye fe ana anye we sa pepe na no mo prepare amanfo minds omo sign this for ye bi ebe ka so omo de kra no omo nye court ni e na omo kra no mbo court omo nim se asem no mo nya good eden se be bi no omo de betu twa e this for now omo abi e ko ka sa asem no ye wo ho e na muntaka Mubarak emrahye bedwani owo asawase o she da betwa nkontompo aka gakra bi na o makokot no o she da emrahye bedwani e betwa nkontompo kire Ghana man say Supreme Court judge bi afro ba bia onim no a kire se enko be ma o mo bribe na enko makoto aba a wo mo koyi speaker of parliament no o makoto e de ama Professor Makakwe show enti na opeso go Supreme Court judges no animase ansa na mahama case kro no kra akọ enti ndisi ohun wo mo niema wo mo ye nyina no Ghana man eyem aduru mira e wo se ye ma ye ni obia ma na ni da ho no hu se enkontompo ene niema nko a niema wo mo ye ne niema bi a emmoa ema wasetena enkoyi na mmoa ema oman no enkoso mutaka betwa obetwa asa kontompo yi ye ba bonte be ka kire ne se onfa evidence kire se judge bi akasa omo bribe because credibility of Supreme Court judges no ma build all over the years no untimi for 2 minutes 3 seconds because of a political interest in tino emma me say omo animonyam because of wo personal interest in tino ene woni mahama momu ye die nti mo ma me say omo animonyam ene ti samba kaya Supreme Court judges na eyade a asem no mo hya ase nyina no omo be hya ase kura na abrante ye osi America on de afuru be kire adwuma na oye because on kan kura na osori obetena ase a na sema oka nyina na nkontompo no abrante ye sori ye ebe ye program e ka sa ni saka document bi e wo brown envelope no a chese information be brekuta no efa Supreme Court judges no wo mo niema wo mo ye ensem bebre no betwa nkontompo e de to Ghana for so e beto judges no so ensem enya no kuro e na obaaye na ode beto judges no so na wa hwe se adofonom ade e course na obi timi boni tirim no abeka nsem dia enya no kware
Say be ya Ghana for be GLD. Na wetimi asay judges in din. Enu bi na Muntaka Mubarak obeye ye. Emrashe bedwani de. Eka wo kan asema. At least you have to support your facts. We also support your argument to be aware with facts and figures. And as also substantiate with evidence. Now, enam somebody institution be our Ghana, mo pese mu good institution animase. Mo pese mu good electoral commission animase. Mo pese mu good asojafo animase. And into asojafo kura no, mo shede twan kontompo to asojafo so say, omo kura no eka ho bi ena omo ne electoral commission kabo mu no mu wi abam e de man na adodan kwakufuado. Wo ahwe na asema mo beka mu ni evidence. Na international communities nyina montiment twan kontompo a kire wo mo. Etre say the asojafo kura adwuma mo ye no, wo mo no political party bi adwuma no mo ye. Asojafo so no adwuma no. Asojafo adwuma mo ye no, omo ye independent institution and a body bia. Omo support any political party. Party bia beba akọ. Party bia beba akọ. Enso asojafo de omo wo ho. Omo adwuma mo ye no, omo nyina obi achi. Omo ni obi afa. Se we na ponti we na ponti we ye Ghana ni dia ponti na oye na adwuma. Onya adwuma fa ma obi a. Enso Mahama ene esi adun katia no. Omo sheda ene ne nkrofo sheda ye se asojafo Ghana asojafo no ombe gu omani ase ampa omo kanse manya nokore enkontompo ensema obi anim se anya nokore no ebo modern de tu asojafo so gu omani ase anopa awia anwumre ejo mbutaye no the Supreme Court sha ase edi asem omo sha ase create impression bi etutum futuro gu Ghana fo ani se beya asem no kora na mudi no amanfo bi bedi kan de niam bi a hye omutirim se o e bi kra ibedi atie ndisi fo e bi kra ibedi atie ndisi fo man sa mo hwe court cases ni bi there was Supreme Court kora se ya mudi asem mo se eya amanfo nwanwa se judges fo no kora timi ma ho kwan e ma chachuchi katasore kasa tamope bia na wakasa na o se eya amanfo nwanwa sa all kasai asa onu kura challenge judges asa onu kura nim judges asa the open na wo je wo ho onu kura kasa on say otimi obi kura kasa chese otimi yeti say the asa court onu kura ye no nko ade dia enso sa judges for no omu mie ma no e ma ne ye de wo yi bia sa oye e na oye omu ka chere say hey no hey mutimi say the same chachuchi katabeka say omu harass no the same NDC for lawyers beka say ye ka omu kase abo hye omu ento mo west bia wo mu yusu asa west no sa wo ye Ghana ni a fatu trim se no na wo mu yusu se be ya wo nchen a o mu di nkugu avia o mbegina so akase o mu kokot no kra no ade se ne ye o mu kokot no kra ya o mu kwa mo mankasa o mu kokot no kra no o masebe wo so o mu kakra yitete o mu fa ahodie so eno na wo mu ye enti wo so bia ma na ni da ho ade a ekoso wo court and this waste judges in Ghana for mere any resources kakre wo man ni nyina ne say because Mahama or what opportunity so no so court ntino o take sa opportunity no waste Ghana for mere keke because wo court wa tie bi say why ne betimi akọ court without evidence wo di obi court o se me do court no wo a me di so bo abo say why ye bone no o mom bra na menyi adanse emfiri wo asebwe wate bida wo de so bo nti say enye zesa na mo ka na je say ma me yehu say mo kra electoral commission ma hu say ye credible kese pa because on no evidence na mu hia de a na je say wonya ni paketwa say je say nsema mo ka egu na ni ma se ni nyina nkontompo say electoral commission ma say ni din ma discrediting integrity and reputation na enye onu mom na metna witness box na omo amodia na just say electoral commissioner no say ensema mo ka nyina na mfutuo bi na mutugu Ghana ni me pesa me busa Mahama wakotena witness box no Mahama wo na wo ye petitioner adenti na wakotena witness box no na won kan kire Ghana man say ampa abato no we ni ana epaye say nti na epaye manu koye mienu kwatena witness boss mi ni emusa de nti a wano ye mienu no de nti abeka kire Ghana fo say wa we ni aba ni echinchi musaje emma ebinum from president elect
Emma binum cars a man from Quabontin co jubilate. Emma will party rejecting resource no. Emma will cast a chinchim on Sargent. What now retinous boss no near Musabusam. And no day here. What now near Musabusam. Electoral Commission. My man commissioner no. Easy boss no. Or your witness. Or witnesses no. Ebini Esedun Katia. Ebini Dr. White. Ebini Rojo. Metinunu. Omu mom. Enna. Mahame. Kopusa wa mose. Omumeka. Adia poti edi adanse se abato no paye. Enye tea ne binim ko strong room am kono me. Omanya biscuit kura no mbo fusa nya asem ketwa because omanya biscuit anwe. Tea no omanya ede de no ko a ba biscuit no omanya nka ho no. Aya omo ja. Ese du katia man calculator kese. Sa onye mfa calculator ade. Oje calculator no. Omiamiaso sorry gina ho. Eye bibia no answer ne besi sen. Mibusam answer no ebesi sen. Enuti de ekoso no adofo no Ghana man. Endi samadoko owura mahama. Onu ankasa no go hu se eniema no baabi ade ne didi ko no. Ade na ye bibia wo ho. Osa e wo hu se ade no aye bibia e wo ho. Eniti se de ade na ye no the best thing nyina ne se e wo se wo ba na obetwa nkontompo mo betwa nkontompo kire Ghana man. Se ba ya wo man no the amanfo ka no amanfo e obo kan nkontompo na omo ka no amanfo ebeje adi na mame ga nkira wo mo nsema mo ka no entimi sesa bibia wo mo nkontompo na mo twa no entimi sesa bibia afri se Ghana man se amanfo ahu se nkontompo no mo ye best mo title pa title kese eni kutamo nkontompo mo title pa ni kutamo because what me propaganda no emu title no so what ma catch Ghana man sema win elections afa mu ko juna Supreme Court amose ya win ne paye we mo fere mo ni mu ase wo ho mo me pa Ghana fo achew mo no mo ho se matimi atwa nkontompo a kire Ghana man mo sa ba ya mo sa be kansem enye nokware enti adofonom de ekoso no se court a kire se Omantimi an convince omo de jira electoral commission maame no ometena adaka nu ba me pese begusam maame ora mahama ani ma ora chachuchi kata electoral commissioner no ometena boss mu sese ntia aden oyamo witness o de asem bi court ana waka cham sa wa win ona waka cham se abato no bobo no ambo ni ye wa bobo aba no ene wa twro abeto Sama hama wini. Yasa. Saka mbebosi. Ose yenya mahama na wini yo tom. Okase mahama wini. Saka mbebosi. Ka electoral commissioner no. Oye kama. Abato ni credible. Omo wini MP akonyam. MP si no. NDC fo na omo wini MP no. Monte se omo kase electoral commission na dwumanye. Sa na dwumanya. Ene omo MP akonyam monte so omo sorry mfiri so. Because wa anye ni ye no mkodi MP no. Omakotena mrashe bedwadem ho akoye honorable so no eno de omagye atu when abato ben no mutira so koye honorable no enya abato we ya amose abato no dwirimu ko mu no enso omote mrashe bedwam agye atu se no de papa eno de ampa omode ene efrenchim omo ye mrashe bedwafo but the we presidency in the ene amose ene de bi enti yama mo kwa mrashe bedwana mo se enya president eno na mo pe na obisa Ghana de chechere mamana ana mo kwa mo de ya Wow, editing amukoye saka niema bi emfata ewo parliament. Ebra na ado danko akufuado. Ghana man mampanyini omudi ni besi akonwa so. Foreign dignities countries akudro fo nyina abeduru Ghana. Na NDC fo. Emrahye bedwafo. Omayi yomo max. Onse coronavirus etc parliament ho. Omayi yomo max. Anya we kasagu we so na omo bobo ballot box egu from womo create problem muntaka mo barak niema o demonstrate wo ho eniema wo ye wo ho en kan problem and commode ba wo ho e wo parliament ho asoja for baaye no mo be maintain law and order mo se mo ntia se sa asoja for na mo koye sa saka niema no parliament wo ye den kan no abo se de ka mo kotena se a na ka mo ya ndra bo adwuma na ma sore na mo ko
na mukọ to tira asem of parliament ho no na asogyafoɔ no so ɛbɔ man no ho ban ɛnya mo nko aso na mo yɛ mo nko na mo wɔ dem ho na asɛm kyerɛfoɔ wɔ ho visitors wɔ ho observers wɔ ho na observer bi kopra ana asɛnsɛntwerɛ ni bi kopra ana visitors bi kopra na Ghana for yɛ ne den ɛni ta asogyafoɔ no ba parliament house ho ebe protect ɔman no ɛne ɔman na japade wɔ parliament nkonwa parliament bi be protect Ghana sika no de yɛ ɛnya mo interest mo wie ya mo se ana aban na masogyafoɔ aba parliament house na de na mo enkoye dede wɔ parliament ho ankeka ballot box amo an create confusion ho anya ne ma mfata ho a NDC fo enka masogyafoɔ no bɛba ho esunya atwo omo wie ye mutaka Mubarak leaders and we are not Mahama fie na osa na ni age so akogu Ghana anim ase na ni age na osa akogu Ghana anim ase nti na ni age mama yenka no kore wa asem no NDC twa kontompo kire Ghana eti aduru mere was Ghana man obia ma na ni da ho sese because party no obia ni wa obia ho kwa so join any political party where your choice obi nka say party awo no o ka untimi join ana say wo ho kwan so join political party ba mo me fa no kore nante no kware mo me fa no kore nante no kware should be number one priority say show court wa muti wa mo ha man for court bebrebe ya mo disturb wa man for court bebrebe dey ba dey potin na wutimi di demonstrate kire o man no say yampa say abato no epaye anasa nanado electoral commission vie mu mananado moko je mutimi nya paper documentation bi amfa nkire mutimi fa de bia ntutwa na mo wo pin sheets ni bi ewo ho de mo wo ho na electoral commission wo eno na MPP wo mo se chinchira ye nhye electoral commission na omfa ne de na wo no emra abonte na mo mfa mo de nkompe na ebra mo print pin sheet no ma hu se carbon ayi ana mo representatives na no mo polling station won na mo ko die ana omkoye adwuma me busam omkoda ya na omkoye adwuma so omkoda dia ka different thing omkoye adwuma because mahama bo mo nkasa mkoye adwuma na makoye adwuma na makodi nkugu a the best thing was mkache Ghana man and as asema was mkache Ghana man no e simple sampa makodi nkugu na mo po man na chew ade no mudika be ka asema we ni Ghana man fa nchemu kabini mza man fo be ka okay Secretary a wo mo de achem eswe mo meka bibia ankyere mo ena mo sori an kontompo ene niema a emfata na mo ka kire Ghana man ena mo so mo de atedidie te say de mo ko platform so mo ye no platform is me amedia eno ase me aso na ma block onti na me block bebre because we bebre ayo ma dwe so mo nsua nyansa no yakopon bo wo ma nyansa obo wo ba wiase no o ka kire wo se wan kasa wo nyansa obetimi de adwene papa ne bone enya obi na da bi obeka akire wo it is obi twa nkontompo kire wa and your responsibility say utimi who difference between no kware ne nkontompo enti wa wotena sidi no abusa ho say okay we na wasa mo a monim atwere a mo twere ba programs a mo di atem no sa atwere na mo twere no mo fa nsua nyansa a mo mpanifo ka kire mo nsua nyansa na mo ntimi analyze ne ma mo a mo busa ho se o me mpanifo yi e be ka kire se o ma we ni e ma ye kwa abontin ko ye dede ye kwa abontin ko hyehye ties ebinim ko ye bone ahodro ebinim ko sai ne ma emfata ebinim kra de so hye kogu o mo so na mpanifo yi o mo se ya we ni ye ko ye dede o mo ma nkobi omo yire no man kobi omunua no man kobi ya ni ekwa abonten kwa ye saa ne man enu ti ya chibi no ma ye de bi no mo court enu ti ya chibi no ma ye de omo ko gina court eto saa mpanifo de ya anchi bia ya anchi obi ya ba ya anchi obi ya nua omo aye ya nso aye chi ye de ye court yi saa mpanifo yi wo mo ntimi save ye because court no ye nkwa ne ko gina adakam say ya cause niema ya breach public order act enti mran eni ye kodi empanifo no obi ankobi enti se ya ankasai empanifo no nkobi a ye ko gina court akoyi asem anu yi the same empanifo yi so asa aba abonte dia betu dwase asem no ye omuka se omawe ni ntimo nkwa abonte nkoye dede nko se ne ma no sa empanifo no se de omo se da bi o
Oman kasa na omo se abato no obia awene na nya omo ne soma am se mo nkwa abonten ko sese niema nya omo ne soma am se mo nkwa na nsuhie nkogu mo so afa nyansa no de be nyansa ne wo so usua ni busaw de be nyansa ne wo so usua wanyina duru sei ebra wan kasa wonim ayi we left and right we left in the wonim right wonim left wonim se wo kọ obi aka mo akoye sa de ma we ene wo betra aka se o ma soma mo se mo nkoye na no kra no mo nka hwe ya afi obigina me na obedi matem nye jimi a wonsua nyansa hu se wo mpanifo daadaa wo so mpanifo twa kontompo kire wo wo moto abade wie ye no abrantie betimi betena ayi program so live program e ka kire Ghana man edisi mo amkrofo ibi anka obe Mahama communications Mahama ayi spokesperson enka ono na ebe information minister e betena ho ka kire Ghana man say electoral commission maame na oda no enam se wonim se wawia banum di amana na ado a wonim se basabasa bebe o man Ghana ntino wa sheda through plane adwane aba New York ni paint me the plane number na to dwa e the New York obeduru ye abro obeduru ye to dwa o kansam ebra ba bi okoyina emu omo sheda de maame bi kora atena wheelchair mu e ka se ono na ye de ne ko na se maame de kora na ote wheelchair mu no e obi maame a ono wo America ha o a wono ne papa kora se ne maame ne wuye na oba Ghana oni jimensa se nto mu hu ye omo se o he enso mokɔhwɛ mu no na jimensa owo enkran a wo ye adwuma sa afiada no na mo nkrofo a omo di machi omo ka kyerem sa mo nkɔ abonten ekoye dede kɔ sɛ ne ma no omo twumatwa sa kontompo wo ya kyerɛw na wonim nyansa enti wo hu sɛ ɔno no epian wote America wo pian ama wakɔtɔ amaneem na wono no de one ne yere a ene se picture ne ba yo se video mi ne ba ya ne yiri aye bibibia wow wono so ne te America eji omani na wo kwaye sa didi no akopira na wo sua nyansa na wo beba na wo betwro wa se jimi a ye wow choice because we are say kwanenim eti we are say kwanenim na wo so sua nyansa e wo so timi hu se wan kasa no bisa hu se wo nyansa nyakopon de abo a wutimi analyze ne ma enye se bia NDC wo NDC ntia na ase NDC ayi de ende no wo nipadua mu ntino ase bia obia beka bia no say ye nokure say no eye nkontompo wontimi nyuso adwene emfa hu susuni ewo ma your choice what you say ase bia obia beka bia no wontimi nyuso adwene emfa hu susuni ewo your choice because ebinom de yebetima yusu o madwene ehun se mo beka ase na ehu se sai de mo kan mo twa nkontompo enti mo dada Ghana man enti mo kopa Ghana fo achew ensema mo kan mo me underestimate de na wo mo ye no e de na mo ye no enya nyankopon adom na security fo ne ye o madwuma ya ko mo de basabasa ba Ghana ko mo man ne saye ebra o mo ni nyina so bia na wa hwe se amanfo ababuru kira bebre o makoye japade wo man Ghana mu omo sukura omo no mo ye dede choka omo ye krom kra na dwuma bi afo mo bi adwuma Ghana mu Ghana na ahwe omo amon ba bi omo maduru enti wa ahwe se omo no ebe se mo amoma bre ebe ye mo japade wo Ghana mo amo wo my Ghana ma mo ye mo businesses papa bi a mo tima ye mo japade no na because of omo political interest intino omo mama fo abe se mo niema asem mo niema just like that ebre so asem no nya no kware. Say Dukatia, with General Secretary of a political party, NDC. Okotena Dakamuno, Diabasam no Timikaye. Okotena Dakamuno, Diabasam na Wotimikaye, Ghana, my mon come in. I said Dukatia, Kotena Dakanu. Diabasam potting that Wotimika Ghana, my bon come in. Oh, what you are dancing for? What you are Modina William? And a Mukutama evidence said your Mokano. Let's assume. Some mukutamo evidence. Yadi any more evidence akura mukuta. Enti mukutamo evidence. And then tina munkro for no kwatena box na daka no mu no. Omo ni pese edukati ana nya ne mere kwatena daka no. Dr. White nya mere kwatena mu. Roger Metro no su nya ne mere eyi ne nsema no.
Omantimi an demonstrate an kyerɛ sɛ wɔn evidence ni enie. Na mo betwam kontompo sɛ electoral commissioner wɔsoma mo sɛ mo kɔka asɛm kyerɛ Mahama. Na mo obi ayi mo sɛ mo nkɔ na mo kɔgyina nanam sɛ bɛyɛ obi antimi enya basabasa bia wɔ. Sɛ bɛyɛ obi amfɛ kwan bi so enwia abanum ɛwɔ strong room hɔ. Na mutimi bɛka sɛ maame ne soma mo sɛ mo nkɔ na na wa mo de mo nka no korɛ. The same maame asema mo ka mo de mo analyzing show. Ono na medical be twa bɔ no sɛ mo nye ni na abato no koraa no obewie mama nanado. Abato no koraa no owie mama nanado. Ebinom yɛ demonstration wɔ America ha. Ebinom so di petition ahodro koi. Ebinom so ka ho nsɛm including owura Mahama no nyina. Mo nyina mo kan say electoral commissioner no. Ye niema a wɔyɛ no sɛ chaos bi aba Ghana ɔno ne yɛmfa blame ɛnyɛ ɛma no because ɔntoto ne niema yie. Ɛkwan ɔfa so yɛ ne niema no dwirim die ne niema bi ɛkɔ so. Mo ka sa asɛm. Na mo representative mo strong room hɔ. Nanti mo strong room hɔ na mo kɔhwɛ sɛ nipa na mabɔ no kwadu. Sɛ nipa na mabɔ no kwadu. Institution na ma condemn institution no sɛ ɛyɛ ɔmo anhwɛ ni ɔmo bewie mu diama nanado no. Na mo te dem hɔ a mo si ya firi dem hɔ agya institution ne sɛ ɔnyɛ de opɛ bia wa ahwɛ asɛm wei because ɔmo nim sɛ ɔmo lose nti no ɔmo pɛ asɛm bi de agyina so sɛ bɛyɛ a sɛ ɔmo lose wie ɔmo bɛka sign because of say electoral commission da bɛn no ka kyerɛ sɛ mo nkɔnkɔ ɛkɔ kyerɛ Mahama sɛ ɔne ne di nkɔmɔ na wa asɛm wei ɛbɛra mo wɔ dem hɔ obiara wɔ mobile phone. As most mobile for my charges anko. Tinipa mienu ni nyina ma fa mo charges anko at the same time. Enti phone course na mo kasa na mo ye community na mo ye den na mo ye sa course no. Mo se mo phone si nyina adundum. Enti mo phone so adum so amokɔte na aka mu no so no. Mo antima charge mo phone na frɛ Mahama. Na wa ahwɛ sɛ aba ya soma mo sɛ monkɔ na monkɔ tenase. Na mo kwahwa abatro so se be ya bibia be koso french mo mo se ya sori afiri ho se ye kɔ Mahama fie ene na kodi nkomo na abere na be kɔ de fie awie asa ba biem abeduru electoral commission ho ene electoral commission so asa betena se biem ansa na wabobo aba no wa hwe anadwumma na asemse na mo ka kire Ghana man na mo ka pese Ghana fo agye mo ni se de mo ka ne ye no kore na mo kan pese wiaseman anyim ni se de mo ka ne no kwere sa ne ye no enti adi si ohun mo kan kire Ghana man se abato no bon mo nyintum se ade no Mahama mo deceive Mahama ena mo disappointing no ne de am ye bebere ne se eka Mahama boy ya wo de ye campaign any eka was boy ye e wo party for no representatives no ho se monkɔ na monkɔ boa no na monkɔ hwaba no so se be ya bibia be kɔ french mu no mo kɔ ya tea nom na emu de e wo ho mo kɔ ya enu kra de ahia mo pɛ na masɔre na mo namba bi a mo pɛ se obi ba be ka kyerɛ electoral commission ba be sake mo o se obi ba be sake mo firi dem ho na we be ye say na electoral commission smart mo will notify o ye say or instruct ye or ask ye mo wasem o mo ka hwɛ ma me nka kyerɛ Yanado danko akufuado Ghana fo ato aba e de ama no enye mo nsema mo beka na mo de be discrediting integrity o e na nya mo niema mo be ye ka Ghana fo kra no ho se bebire mo to aba no ma na Mahama no bebire nu mo ho papa yi because ense bi ebinom kra ka kira me se omunim die enti kra omo de omo sakotim so de Mahama because omunim ade bia Mahama betena akonya so ye na omo kotoma no enya ungratefulness Enyama na na do de agu akwan mu o Ghana. Etoto ye pa a wo de agu akwan mu. Ghana man said your man si tumpon say enemonyama Ghana ukopa bi a ye bo Ghana din credibility a wo man no enya sese. Enka na body na say odum so. Upo Ghana din say Ghana you talking about Ghana the country that dum so? Oh eno na no mka. Say sad na firi ho. Dum so na firi ho. I think of the past. O man panyina watimi di kanea what Timmy obi with a wash analysis way. And untina obinum bekasa, what your mukra you don't understand.
enti na binu betrotro niam o page so a what wodin what tiase wa hwe so obi abetena akonya so oni obetena akonya so be vice president no sa be president wo ka boma 8 good years legacy ojaima Ghana ejidum so enye ono akasa abrofo no se ye brofo se ye twio se ye kasa be yo minim dum so nye ono aka wiase obi ante de wadum so da eso no nti Ghana fo atimi de dum so akohye dictionary ama se sei okoko bodum so dictionary a okọ gogo bodum so abo se mahama ho nsem ho ana aba okoko dum so bo se o mahama penso na aba watimi de dum so ama dum so abaye edin kase e wo internet so na makosa lie awia ketekete baby bi kura na nsu oto watime jai wo mere akosa lie wo se wo koto aba akoma wo bia ode dum so ba baby a wote oma nkane ya dum ya na ohye nkwana na wonam da bia na wonam hyew mu obia ono timi ba ye betena akonya so a wanwene wo yiedie ho ono ne yiedie nkwana na ehia mebusaw ebere na dum so ne koso no na mahama na odadum so mu ana na odakaneam na odakaneam na yere na nima no nyina odakaneam na wo de wo da sum na sum na tontomo hwew na companies gu na nnwuma sai wo man Ghana mu di nyina no asaba na maso makọ akosan lai se yakoto ama no na ntide ba biem ti ye na ntika dum so na mo kokrade aba anaso kada wiase kọ nanim technology kọ nanim enu ti na ado agina so se Ghana man wo bia nkosua ade se ba ya dache obia betimi de abọ ne bra na watima beye ni petitiru wo man Ghana mu anase at least nipa be hu atwero akenkan ni atwero no technology ahodro pa abọ man Ghana mu and viase man enu nti na ado pese o man ma omnkosuku kwa sebe ye binum betime hunya nimdie etima bebo o man ama man na tumpon ma ama no kro kiki against so ontimi nye na ado aye sade we o yere ene o ma baby a o say we obi na se bia wa amanone na first no abusuani bi frew se o jisika kotua school fees se atwam se sika na nka odi ko mana tua school fees utimi de top blocks baako anam yenu kra na me ensa eya ade atima mwa save sika ama ne mapa aba wo nsam ama ne ma bia aba wo nsam atimi ma ne mapa tumpon wo wakwan mu at the same time ma onimdie ama watima be ni petitiru dachi ama watima ba ama wabrabo atumpon dachi na makonya NDC fo se ye nkoto abantia obi ode sa ade papa we yaba na ye mfa koma mahama no mesai no na Ghana san ko na chibiem asembe kurani na osamo mining ko na chi o mining ko na chi wa sane ye no edina na ado ne ma pa wode egu akwan mu no opese o mine ho to no opese o mine no eye beyond 8 say o mine no ebra owura kofo ja o mine na mama hama any Professor Milson no na Ghana sha IMF ase o mahama penso okukuru Ghana swide ko IMF ase na ado be no mse da bi ewom so mbe tena akonya se bra na kapre kura ni kofasim obusa akoyi Ghana free IMF nsem enti ye pa ni hye ye pa a wo ma je o man ni ma Ghana etumpon eni mo nyam kase ye bo man na baso no ni nyina mo pese mo bogu ni nyina mo pese o man ni nhira ne tumpon mo pese o man ni nhira no entumpon ousa enu ti de ekoso ne ye niam bia Ghana man adofonom obia ma nani enna ho because endi so muni ade pa bia de ma omuni niam papa bia de ma asa ene niam propaganda ene omon kwa selfish interest so some but ayi omani abere Supreme Court ade nyina o be say mahama irrelevant e o party nim sese because amam for say ma obi a wako 2 times pa went my win it na just onye obi obetima win ama na yiyi onye marketable candidate baby kura no ko ba ko na lusu a no wa ko 3-2 obi anya se bia oyo ordinary ayi bia uncontested and or court olusu ya ne ya sefoforo wa the vice president the president and the walusu me no yes amani ko biem ko yede
And they no na say or pese or capitalizing on it. No, the Supreme Court to say me yes, I'll be one say almost oh Mahama Krano. Okay, I feel Abedia to me because Supreme Court Supreme Court Kasi. Now now so me call thank you to. We thank you to now. Was oh NDC was oh they say a presidential candidate in term. Now fi Wamasai Ako Namasakui Mahama. Oh sir, pepe. In terms of the Bianidino, yet he said the only fund that crowd NDC. Because he said all block potential candidates now. A binoma yes on bending the back contesting. Mom, a brown rab and babbing. Obey Speaker of Parliament. Mom, I said your Mahama no jubility. And your Mahama speakership on it no jubility. Because when we saw rab babbing or a contender, or then a contestia, Mahama will lose miserably because they say Ghana for him say, there be Yama Wayeno, and now they so be a permanent in him. Into babbing, there could be any one who be any one some can. Enti any yem pushia no go Speaker of Parliament or koye dia e duru presidential race na onya speaker ne me contest there be ya Mahama no wetima aseli true e ye strategy and jubilate ya no mo jubilate o Mahama fie nyina no e ye Mahama ono ne chance 2024 pesa ope e no pepepe na o mo koye saade no Supreme Court o mo kotena ase o mo de nsem akoi mo de wa kan kore se wo de asem ko court na unkuta evidence unkuta adie dia dances enka goduru ya na akwahye asem no kra pen baby atena because we waste your momre ya dismiss asem no kra no mapom baby atena because they say oh omo koi omo ba no ma be press conference wa bontin and na adie Supreme Court ye no and ye disagree na yeso ye be file motion yeso eno kwa dey say the omo ye but I was said lawyers no so enjoy Mahama sika ne kakra enti munya no so nya omadwuma lawyers dey asem no eti say ekura mo so wode ombeka etimu de munya no mo so enjoy sika ne kakra that's it oh sir etimu de mo kwa no mo so enjoy Mahama sika ne kakra because eyemera go say o mo so nya bidi na o mo so hoto mo etimu ma ne ha mo say lawyers no so enjoy kakra because o mo ya sa no mo so ho beto mo nti sa bebepe o mo enjoy kakra mo enjoy kakra enti de ekoso no Ghana man eya ade e wo so bia ma nani eda ho eniama na na adodi igu akwan mu no opese wo ene wabusua ho to ne daache eniama pa wo hyehye no opese wo ne wabusua ho to mo daache enya na na ado nko yie die o opese Ghana koyie se be ye nen ukoduru Ghana anasa wo man Ghana ma ubenya asetena pa wani begye amane ma akoso yie wo wakwan mu enye se wo mo enko yie die na mo pe se de Mahama no pe so omko Brazil ko bo weka ba kube omtimi ko to kube ba ko dollars bi a ye bodin kura wontimi nka omtimi man confirm tutu fa wiem a ko pie Burkina up to now ye fa confirm na maaye omtimi ma ba so rebrand omkukuru amanfo ti no mo de abɔ ho ni nyina enye yi omtimi aye ba sesem sagai omtimi cheche bribes ama bribes no kura ka arrears bribes asa ka arrears when nyina ya mamu ombebu yi o amamu ombebu ye enti na na do ne niema pa egu akwan mu a eno ne ho anwo ya no say I don't know I can't think far oh eno ne ho anwo ya no say I can't think far or the niema pa egu akwan mu a be ya Ghana man amanfo be say yes eniema ekoso eniema ekoyie eniema ekoso ye no eno eni problem eno ni omo asem eno ni omo problem this amanyo kom problem no enti Ghana man de ekoso obia ma nani enna ho because NDC amanyoko Mahama court na okoyi mama Mahama megina adaka mu na yenhwe na questions na yenkura sasame no electoral commissioner onye Mahama lawyer ena onye Mahama witness enya onye adwuma Mahama enti nya ono na eba betena adaka mu ama mama kopera kopem mo evidence free ni ho oh mo pe evidence mo pa de amode benya evidence mo ankasa mo fa mo de emra na mo won wo de obi court se nipa no abewia wa ade onya video e chese nipa na abewia wa ade ana obi di adanse so wia wo de ko ha koton ma we koyese na the evidence na ba na de abetu dwana Ghana fo ahu asem poten a wo pese wo ka what I say na wa wo fa evidence ma wa wo fa asem a wo pese wo ka ma wa wo nsem a wo ka nyina esisi so o se Ghana fo enye wasemuni na amanfo so a
Omako di party next year. Oka bibi acho mo muntie no. Say, oh, mama, that's my cano. I na court no krano and I say there be amunya se muni. Mo antenase na munya analysis. Na etwa nkontompo kyerɛ mo a. Munsua se nkontompo no emwa ema niema entumpon. Enti etwa nkontompo kyerɛ mo a. Munsua sa nkontompo no ema niema entumpon ewo makwan mu. Mo block a me block mo. Wa mo ntwere nyansa na me block mo sa emi page. Oh sir, what to mo akasa wontena se nsua nyansa. This oba amanfo program ase na mo twetwe oh me page me na me wo audacity e block mo nyina. Afi oko page anu akokyero de ope wo ho. Ozo obi e wa no ka me mo odin enu ase ma mi aso na ma block o. Me nka mo bia ante se me block o. Onko a na wo hu se ma block o. Na afi wasa ko bia another account. Oba twero bi ma sa block nti me memma wadwuma se. Memma wadwuma aye. Eti opa bre 50 times. Mebo mo dia block 50 times. Next time, usie nyansa. Na afi wa ba na obetwero nyansa sem ne ama akwan na onamu kama.